Good morning, auntie mga uncle. At dati dito ay Aaron's Taguro Crayfish Farm. No amoy iti crayfish nga alalagaktat ta dito Australian Red Claw freshwater lobster iti nangalami. Okay, bisitahin dito ay another farm da. Yun. Let's go. Hello, ading. Ay, madam. Kumay ko pumasyar dito yung farm nyo. Awen. Ano, di gito gayam? Ay, digitay, gapi fish no ka manong. Oh, anat net ko sir na yata. Balit so dati mga digitay kiti-kiti. Ay, tigayam address dagat dito ay Barangay 55B Salet, Bulangon, Lawag City. So nga adagayam farm iti crayfish dito ay Lawag, daading ko, oh, di ba? So nahinanor ti ano yun ading ti pag farmer niyo. Ay, dati sorotendak lang. Oh, sige ading. Aber. Oh, Aber, kumusta? Thank you, Ade. Pinagtad mo alaga. Mas alalaga de jengam ni bagat ko. Data, ati, ano? Gusto ko lang. Guwapo mo deti anayo gayam Aber aya deti pandyo aya. When, dati pan me, nagrugi kami ti left tab, tapos napang kami ti, datsoy, concrete. Ah, Well, wait, yung dagat. Well, freshwater lobster ni madina kahit ngay batan. Nakarit. Nakari. Babae siguro din Aber. Lalaki. Ay lalaki. Oh, deta. Eta, ni batan na. Iti mako na nga lalaki. Ti lalaki, adat red tiklona. Ah, J-tip na ya. Wen, ken di umuna ada makita yung sila nag-L no kwa. Suno kwa ti pan nakaari na. So, Oh, te seletong na. wen, so ti pan nakabuto-butay. Buto-buto. Oh, gusto talaga. Mayat ah. Tanaka buto-buto na. Eta, si di ay. Eh, babae man kita ta. Bali man nga taon kayo nga at the farm nan Aber. Ag 2 years kami kini kayong ko. Bali 2 tawenin. Doon nga taon. Okay. Oh. Tapos nag-expand kayo. Nag-expand latan. Madi na kahit ibatan. Ay ta. Ah, babae. Yung babae, makita tayo basbas city sipit na, awan ti red na. Oh. Ken, tayo may katlo, 1, 2, 3, ada abot na. Pan naka-circle So, ko na pitching na no ka di jay? Wen, so pan naka-pitching. pitching. Okay. Tapos adobe ije gayam ay. Jay. So uncle manganti adobe gayam dito ni oh. Wow, nagdakkel din dito eh. ni, Aber ni. Gam dito Aber kat mabaling nga makan kulam ah. Ay, mabali na, naimas. Naimas. Dito. Nakaranda kan tuwa, damdama, kahit maramanan. May ilang Aber. Nay. Ito eh. Kanta kayo, tibatan. Tatangsit. Pangsit dito. Eta. Dito. No, kahit mo ti iwas sipit, kasta pagigim mo no Ah, agon na. Wen, pagun natin, diipit na. Sumulagay mo na kagata di kalman yun. Taga agon kasta gaya. Pagun natin, diipit na, kasta. Oh. Jay. Iwas ipit. So, Aber, digiti ket adumo na ta digiti agon orders kada kayo, di ba? Wen, adu. Ah, ana deti ka deti pang-alaga lang uno mabaling nga pang pakanti tao uno ana. Mabalit no, dakdakkel ti pay kabilam nga farm. Ken nalawlawa de pan mo nga maaramid. Nalalisto da nga produce. Okay. Ken ti pinag-produce dati summer season no kwa. Oh, mon Aber. No, December mapantin nalalamis nga panawin. Awan sige. nagkasla dala. Baliktad nga ati tao ket na lamis ket isot pinag-produce da. Okay. So adan sa pay may sadye nga farm yo ay Aber. Ada pa dito eh. Okay. Jay likod jay. Awan. Dili naman pay pasyaran.